Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Radovan Juračić, star 44 godine, 29. maja se u Atini ukrcao na trajekt i zaputio se na ostrvo Kos, gde ga je čekao kum. Nije se pojavio na ostrvu, niti porodica ima vesti gde se nalazi. Možda je glavno pitanje da li se Radovan zaista ukrcao na trajekt za ostrvo Kos ili je možda ostao u Atini. Moram reći da ovo nije prvi put da neko ode u drugu državu, javi se porodici i nestane iznenada. Ovo kaže bivši pripadnik službe državne bezbednosti Božidar Spasić o nestanku Kikinđanina. Kako se nije pojavio na Kosu gdje ga je čekao kum, niti se javio porodici sa nekog drugog mesta, za njim je raspisana poternica i već 7 dana policija, Interpol i Srpska ambasada čine sve da saznaju šta se desilo. Prema rečima sagovornika, ključni su snimci sa sigurnosnih kamera koji će dati odgovor na bitna pitanja i uticati na dalji tok potrage za nestalom osobom. Ako se na kamerama bude vidjelo da se ukrcao na brod i da mu se gubi svaki trag, bojim se da će epilog priče biti tragičan, kaže Spasić.